lapha weza la ekhaya weza la ekhaya izinto zimnyama mfowethu. wafika zimnyama Kumnyama kakhulu. ingekho le moto wafika wacela Nafika nacela prophet. wathengelwa amasuka Nathengelwa Hyundai isiya sakhona yiso lesi. Le mfazi akakhona ukudrive manje yizo lezi driver zethu. 2 yemoto eyakho iHyundai nayo bezizosicelela kuprofita ukuthi imoto leyangathi kunezikhulumo eziningi ukuthi yodwa thengele umfazi ngeke ahlala ngasithengele umfazi mawahamba la ekhaya. Amen. Umfazi weza la ekhaya unkosikazi wakidnapesa nemoto. Yebo prophet. Weza la kuprofeti kumnyama Prophet. Nacela prophet. unkosikazi wakidnapesa ngemoto. Manje baqala bakhuluma abantu. Bakhuluma abantu prophet. Unayo le moto manje seyicala ukunika ingakinga ukuthi sebakhuluma into eziningi. Themba kose ngoba ngifuna ithole ibusiness. Sebenza moya moya kababa moya wasezulwini mayifumane umsebenzi lemoto baba ngeke usisa isithunywa sami masiyifukamele yayirawunda lemoto yisi isiphile sakho seHonda yakho eseHonda lesi owathengelwa yona awufika la ekhaya wathengelwa unkosikazi zalunga izinto wathengisa kulunga nakhulu akusise uNkulunkulu namhlanje bangakukhanyisela akuphethahla impumelelo iphindaphindwe ngaphezu kwakho. Ngiyabona ingane itikha kaprofeti ngiyabona itikha zala ekhaya nalapha ngaphakathi ngibona itikha zalapha ekhaya ake simshayele ihlombe sambeke lapha. Wasenabeni makaphosise indlela sikaMprofeti ayikhanye